Ay zwaar atapanyon Deze. Momenteel we horen taki abra na Wintie. Ano religi na Wintie spirituality. Isabi a Wintie sana no religi. A religi na mekdema mekasani. Isabi. En daarom je de mij de nanga buku. De pusan uit buku. 1 Timotheus 4 vers 6. Dan mandanga. Ala den buku de man vervals. Isabi. A Egyptian buku srefi. De man fake. Isabi. Azanego abra na a universele ma. Ano wa letterlijke ma brada. Na wan symbolische ma. Na universele ma. Na pe alading pe alight mopo. Pe alight start. Na a source, na bron full life. Isabi tok. Dan you abi a earthly ma. Enki. De Malay junu. Enki anowamang. Isabi. Enki. Na earthly ma. Dan sang sumana unu. Wechar wan titel. Dus enkelijk. Asan na anu enki. Maar de man draaia santak na Anunnaki. Apresi na enki. Dat de man draaien goini imluku aspanyoro otaki aki. Aki wantak ja na enki. Asanego abra. Enki na wa uma. Apresi na ki. De man draaien santak na planet kai. Na ki. Na enki. Dan yabi a Anubis na gatekeeper fu na ondergrond. Dan yabi sekmet sa demandu. A Isaiah na losje na ngasani. De ma leer tak na iforus. De ma mekwa rot verhaal fu an feti tak orus brada juk ai broko na ngasani. Da pesref de ma leer. Na a sekmet na ai fu sekmet ala densani ego soso Abraham na Wang na ai famma de mei sukuf twestak na ai fu horas isabi we starta taki vanuit a bere fa base onder superficie stil fu na mighty majesty sayan queen na nga ridima it abingi mei speed brimstone na nga swarfu yere Asani na unusani and na a spiritual knowledge we kis baka asandi same duja no one tramang sanyo efadon berita oso no man doing tak mi ogolera mang want ana chechi san saye golerisma na nga buku na nga script sidang ino shifa de mei doa sana strati wan atraman soramang mino man sor you noti na nature na universal frequency mus deal na nga you fu you ka aba knowledge fu gloriousness fu chara define knowledge go baka tot dem brada fa define order yamang dus lek fa uja u Krioro ma na a Bible e saka unu. Tak you na wan sondar. Ma dat mi tegi, maisa sene boy, fukopo you. You, ano wan sondar. You na wan define wan, you na wan gado. Una den gado na nga den goddesses, sisa, you na wan goddesses. Ya no wen kiri sondar. De ma leji you. If you want go to baka rotzooi afi verneder die brokjes refi. Je kase spela tapis refi. Dora san fude man say teki. Tak jou aan zondar. Mi brada you say begrijp. Une nyan den nyan fuden kel dismoro. Fu. Je kase wan spela tapis refi. Fu go tak jou aan zondar. Brada. Unu na den define wang. Unu na den gado. Isabi?
de laatste tijd de meisje man is in WhatsApp Jimmy. Er no brada uno zenu san Jimmy. Una afkar mi brada manga wane no wan brada uno konsuku next ja. Isabi? Disi ano dentra sani pe umango. If you oro tota san mi no man koleri next. If you fentaki, you na fa grong. You no mopa Africa. You disi. Dan suki knowledge. Na universal knowledge door clean so peace refi. No konami. Uno ko aksimi noti. Isabi? Samuan sorunu. U Krioro sma. Isabi? Yama fosu umicharu gomoro fara. Yama me big up mi mati dape regilio li feltin koroni. Brada, den you refe verstanto. Go baka tota spirituality. Na high frequential philosophy. Naf unu. Da trama nou. Wa make deel uit fasani. Isabi? Yeshi fa we barde na wan sneki mi yep mi sen jitra waf deng. O sneki deng. Mek deng forcer godoro. Isabi? Yaman big up ji a Krioro oso dape. Isabi? Nangala den brada nangasa. Yaman. Fire links. U broadcast a message this gomoro fara jideng. Isabi? Yaman mi mati kobar. Barcode. Isabi talk, upliftment dape. A culture man. Sin. Yama, me big up ala den brada. Nanga den sa. Supari TV. Broadcast it. Want, na mora nga moro. Isabi, wo kisi a spiritual. Sabi baka. Ateng o chaugo baka tota sabi fu a spirituality. Isabi marwa bif cleanse up usrefi fu ukan kisu power baka nanga usabi. Dus we aben fosi abra sana wa Wintie. Want isab de man buru younu mi bete go wa ya ten takwa Wintie na wan satan. Maar na de zanza de man die zei doen. Want eigenlijk, a echte Wintie basi, wa man kan tref Wintie basi, maar na wan vrouw na Wintie basi er. Wa a echte Wintie basi na wan vrouw, want if a vrouw vriend wan munduku, in a kampu van de man zan kan tref Wintie basi, alasan van mij pori. If wan vrouw vriend wan ongesteld man verband tap de man, alasan van mij pori. Na vrouw, na powerful wan. Maar de man die si wan teka grani, tra mij vertel mi tak yama fafa siri. Ey, waso so serieus, hoe wicked dit die briere? Waar rot siri ipot goin wan vrouw sting. Das ma waka ome muna nga pijn, e braak, ala sot sani. Dus you es a siri? Moro, falk moro, a sofer stas ma sofer fukis a youth. Ey, seip sango jongen. A siri, a rot siri. A suffer sa vrouw suffer brada. Fu so show a baby o me moon. Da you want pot a siri fi you tap asan dati. Lek na siri na erwa sani. Brada na masra gado na nga de man feng do den sort sandi stop. De man keita glory fa vrouw. Chago na maningre. En na de hybrid. Na de masa hybrid. De transnation dwing. The hidden nations are fire oroko nanga teikong. Isabi? Dus wa Wintie sana wa Wintie na wa magnetisch elektronisch energie frequentie. Sa ego gepaard nanga vibration. Sa datu antaki. Samtaki. Want sommige rekentaki amasana san dati magnetisch, elektronisch, energiefrequentie. Mo brokenji. A Wintie na wa magnetisch, elektronisch, energiefrequentie. Datu antaki. Uno. Sametegi. Uno na magnetisch elektronisch.
unu Krioro. A vrouw moro magnetisch, mora man. A man moro elektronisch, moro a vrouw. Daarom im lukutak wa winti vrouw, wa winti prei, umasma ochis winti moro furu moro manengre, zeide. Asma abi na a magnetisch power, want a winti na wa magnetisch elektronisch energy. Dus na harwe haraman kon tot unu. Via vibratie, na vibration, na musical vibration, sa de meisen guatapasani. Wan voorbeeld. Yere wa batak akuku bambo yawo. Akuku bambo yawo, yaw yuma dede. Na kuku bambo yawo peide. Mino sabef missing asan buna samiere, maar na wan voorbeeld me junu. Dan, na wan veilig san de meisen guatapa vibration, tapa frequentie voor jou. A vibration di sta de meiseni. Sot categorie, poku na poku disi. Unu sang uwe play winti mang nanga sabiso. Takwa Wang. Fudiwa Wang nanga den trasma. Next de no sabi alasan na unu wan sabi. Sot categorie poku misingi. Me barwaite, de man bartaki. Haisa pyo de, wanaisa pyo tang. A boto like ba pyo de, boto like ba pyo tang. Sot kategori poku, na poku disi samsingi. Mi tegu tak de man keiti, a spirituality, da de man go mek religi. Keitu Santiago dape, na tu klaaglied missing jiu. Na klagen, de mij klagen. De mij zijn wan kraji. Guatapu na frequentie. Fu jou. Taki akuku bambo yawo. Jou yu uma dede jongu brada peide. De mij klagen na wan klaaglied. De man sen guatapa frequentie fu maisa. Takwai naisa pyo tang. Mama boto like ba pyo de. A boto like ba pewetang. Na klaagliederen. En dan zei je, die de man eseni na vibration. Guatapa frequentie fu maisa. Dan a magnetisch elektronisch veld. Ik kon tot activering. Tijdens apoke naki bam 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 bling 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 bling. De mij trigger. Voor activate na magnetisch veld. Tussen de power dape nanga unu. Dan faya dan elektriciteit no en nakong. Dat te a electronical sani nakong. Daar mij bar wintie de sha mij seki. Na stroom no. Na magnetisch elektronisch. Dus na magnetisch na wansa haraman. Da elektronisch no. E begin seki da kele bari. Da energy yoshino. In na dansi. A frequentie baka. Yere brada. Minero kojimang. Sa no fa oso. Na unusa na denkado. Muskomba katota sabi. Want de mango karden san fu ditibri. De marei katak de sakaunu. Ma yuru chisigba. We kombaka. Atapa define level. En atapa urfa bestraffing. Dene escaping. Wake up. Wiki. U Krioro brada ngasa. Unu. Asong. Yeshite de meja kromanti prei. Asong na Stargate de maleju takaso na wa fireball den sakasa atandisi. Asong ano no enkri fireball. Asong na a Stargate pe ukmopo. Unu na den star. Dik moto fu na universal cosmos. Via a Stargate we travel konei na Merkaba do sakagwa watra brada. Mina great reminder. Fucharu come back in remembrance.
Ugwen purification en kisus refi. Na fia songu sakakonja. Na sona a Stargate, na portal, fia sa upsakonja ne na Merkaba, dogwa watra. Go transformus refi. Unucharus ref kontot manifestation. Kleine sa wantak dati. Manifestation. Na manifestation wantaki. Umekus ref tot man. Na nga womp man. Yera mankar man and woman. Na man. Ucharus ref kontot man. Manifestation. Wiki. U Krioro brada. U kom baka. Tot na level. Fu definity. Na unu na den gado. Na you na God. Mi brada. Sisa. You na God. You na goddess. Separate. Fu de hidden. Wanta tapa yuru fa swarfu. Au bitaji. Mi brada separate. Fu de evil towards anga de wicked one. Di de tika os of mama. Who separate for the man. Everyone can go down anga the man. Next who no order. The man come for drain no energy. The may lay. Ala de man lay junu. And the man na pe horu ete. Nanga de leave den. Na enviness. Nanga wickedness for den. Make the man they still take a house. Manasam soruja. Kong. Baka tota awakening nga sabi. Dan, if you no be sabi mi brada, there is up no baka sang nawa Wintie. Ano no en kiri dibri sa nina de saka dibri di se me kasa nang unu. Yaman. Dus tot slot. Mese na upliftment goji ala ding brada nang asa say follow. En kontot na overstanding. Ubra chesen gomoro fara. So dat den brada nang asa kan kombaka. Total level fu ai fenati. We tapataki di stide jabaka fa noita bere fa base. On the superficie still fu na mighty majesty. Sayan queen nang ridima di karmi Wang. Yit. Abingi me speed brimstone nang aswar fu ash.